Tamsiz hayırlı günler. Biz indi bugün vaqt firmasında azraq qısqaça işler boyunca tanıştırıp getiribez. Men indi zootexnik seleksioner bolup işlem. Bizden bu kunda 12.200 boşlama hissetlenler. Şu sonda indi 4.412 boş sıyır. Seleksiya işine kelgende indi bizden mana olga tabaydı FGAS degan programmaga indi federalniy programmaga köşүү boyunca işler hаты bara indi bizden. Bu indi DNK analizi tekşirүү, parodlarını tekşirүү, hem indi mana bu Seleks bilen Haryot programmasına admin ýasaw, bular bütünüsi bilen birge beýlengen. Bugunky kunda indi bu iş boyunça bizden Haryot bilen Seleks programmasyny tutaşdyrуу üçin modul admine satylym alındy. Anyň bilen indi bizden işler başlandy. Şolay bizden indi syýrlar, tonalar boyunça DNK analizi, DNK'larga konalyp jiberүү bara indi. Bu iş indi bizni 2026 ýylynyň 1 martyndan öz güçüne gireşek. FGAS programmasy indi bu federalniy programma. Bütün indi şuşunda bolgan, kolhozda bolgan plemennoy mal diýip aýtganda syýr, tona şuşa programmaga kirge tiýiş. Hem indi plemennoy satylar şu programma oşa işlene başlaýaşak. Programmalarga kelgende indi bizden firmada indi Seleks programmasy, Gülprak programmasy alyp barla. Syýrlaryň indi gündelik bütün informasiýasy, bütün veterinariýa ýagyndan informasiýa, seleksiýa ýagyndan informasiýa şu programmalarga kirip barla. Şuşanyň protokollar bilen şuşundan gün soýun çygarylyp indi veterinarlar, seleksionerler şuşa protokollar bilen işliler. Bu zavallar boyunca indi bizden syýrdan bu da indi ýyl ahyryna indi planlaşdyrgan boyunca 94-95%ga çygardy indi. Indi tona kirүү boyunca indi bizden 45-40% tona kireşek. Tona kirүү boyunca indi bizden etkende indi özübizden tonalardagy eýbet bizden aşadaýmy ýollarydagy tona kirүү boyunca eýbet bara 15 tona Ulyanovski oblastdan indi, hem indi 198 tona Smolenski oblastdan koytarıldı. Hem indi olga taba tagın 66 tona, hem indi tagın 90 tona indi koytarılı kütülü. Indi bütün spesialistler firmadaga bir bolup işlegende işin netijesi bula. Oplatlarga kelgende indi bizden assimulatorunda 2 assimulator wagt firmasında indi işli, Levich firmasında bir assimulator, hem indi Turuş firmasında bir assimulator işli. Syýrlar indi bizden 60 günden skemaga goýulandy. Skemaga goýulgan şimdi syýr tilekke kelýän o goplatyla. Hem indi 70-nji gününde indi barlyk skemaga goýulgan syýrlar indi bizden goplanyp bitirge tiýiş. Hem indi birinçi uzi bizden 32 bilen 35 gün arasynda garala. Hem ikinci uzi indi bizden 2 aýda garaýbys. Hem indi syýrny toşatyp aldyndan tagy bir tapyr rektalny tekşirilip syýrny indi toşatabys. Şolay indi toşatkanda indi bizden bütün syýrnyň indi massivga tekşirip, oýaklary garalyp, bütünüsi indi bütün veterinariýa ýokdan protokollar tüzülip, syýrlar indi suhastoy paketler indi. Bu ýyl indi mena biz mart aýynda indi genotipirowaniýa bilen işlerge kirişdik. Genotipirowaniýa bu indi bizden tonalarga, 6 aýdan ýogary tonalarga işlendiler. Mena biz 300 başny işlep garadyk mart aýynda, hali netijesi bizden may ahyrynda mena şu günlerde gaýtyrga tiýiş. Anyň näsege keregine genotipirowaniýa ol indi olga taba bizden mena bu stadiyada kire turgan tonalarny indi bulaşagy, anyň salametligi, süt berýänligi, sütniň indi kaşypsy boýunça genotipirowaniýa analizlary kerek bola. Bizden indi oý saýyn oýnyň birinçi sofunda indi süt aluw başgaryla. Bu indi bizden bütün syýrlardan da alanyp, sütleriniň kaşypsyny bilүү üçin her bir syýrdan alanyp öýlitiniň laboratoriýasyna jiberilip Bikdowga. Şolay iş oýga bir tapgyr bizden serwatýoluklarga eksperiýer aýtyn işlendiler. Şolay bular indi bizden Ilim Soýuza işlibis. Ilim Soýuzynyň işlerekli bizden tonalarga aýtyn hesap indi. Şolay modular meni oşa Seleks bilen taşdyryp bizden Selekska danylar avtomat ravişde köşüp bara. Ýanyl firmasyna kelgende bizden indi ýanylda uguzlar, atkorma uguzlar üstürildi. Barlygy indi 1200 baş uguz. Bizden indi uguzlar 6 aýga hatly başda wagt firmasynda üstürildi. Anary indi munda atkorma uguzlar bolup ýanylga getirildi. Her aýynyň indi 20-nji hissasynda biz uguzlarny ölçýbis. 500 kilogramdan ýogary uguzlar
bizning sotuvga ayrılıp, satılıp barıla. Hayırlı günler. Biz hazırgi vaqt kompleksinin bir buzov bizanda turamiz. Qashqadaryoda buzov yil o'tayotganimiz bitasi kelib. Bizda buzovlar post-zayt sistemasi bo'yicha yillab bir buzovda bir obzorda 200 lab buzov yillayın shulay. Buzovlar bir klietkaga olqishar bosh etib o'rnashtiramiz. Buzov keluga eng birinchi ularning tegishli vitaminlari qo'dalab, dioksin qo'dalab mügüzolga paslaymiz. Tegishli прививка bilan vaksinatsiyadan shunda klietkalar Bizning vaksinatsiyaga kelganda Zoetis kompaniyasining Bovishield vaksinasi bilan ishlaymiz, Inforce vaksinasini qo'llanamiz va Klastriyozga qarshi Coglavax vaksinasini ishlaymiz. Buzovlar sutdan chiqqach, общий klietkaga chiqqach, shunda 6 oy bo'yi shu obzorda turadi, bir qo'ya qo'shmaylar. Bu bizga üstüme stres bermasga yordam etadi. Saylan to'yoqlarni qo'llash uchun 2 stanok olib qo'yildi. 2 brigada yasaldi. Birsi turish yog'ida, birsi vaqt yog'ida. Biz ular bilan kunga 40-50 bosh, har bir stanok 40-50 bosh saylanning oyog'ini qo'lab chiqaradilar. Shu aytib borganda biz 4 oydan 4 oyga bütün pogolovini oyog'ini bir qot chiqarib chiqaramiz. Tag'ini saytasi kelib, bizning tonalarni da buzovlarga 2 oy qola, har birisining oyog'ini shu stanokka kiritib, oyoqlarini qo'yib chiqarib turgan etamiz. Har bir dayni zaldan so'rib chiqqanda saylarga vanna yetish uchun biz avtomatik vannalar olib qo'ydik. Turish yog'ida, vaqt yog'ida 2 zalda da bor. U vannaning shunisi joyli ita bilan operator kelgach shunda rastorni yosab qo'ya gruppa sovigan vaqtda ularni 2 minut ichida olishtira oladi. Shu bilan ko'rasiz, dayni zalda bizning mamolog deb aytamiz endi, masjid vrachi u uyushtirilgan, u kompyuterdan elektroprovodnisini qarab masjid bo'lganmi yo'qmi shuni tekshirib turib, u sразу ona решениесini berib beradi. Hayırlı günler, esenmisiz. Mine biz hazırki vaqtda Turush fermasının buzov obzorida bosib turamiz. Bizim bu obzorga borlig'i 150 bosh buzov yig'laydi. Qolganlarida ko'proq. Mana biz buzov, sıyır buzovlag'achda buzovning kimligini обрабатывать etamiz, sразу молозиво etamiz. Shundan so'ng buzovlar shusha obzorga keladilar endi. Munda kelgach bütün profilaktik choralarida ishlaymaydi. So'ngan shu quyruqlarına kirishga etamiz, mügüzlerini olamiz endi. 70 kunga qadar süt ishirtamiz. 70 kundan so'ng bizning buzovlar общий klietkaga ko'chgancha boshda 3 kun shu o'z o'rnida bostirib turg'azamiz. Bu общий butunisida stres kechirmasin uchun. Profilaktikani har vaqtida ishlab boramiz endi. Men boshda shu operativ qo'ydim endi. So'ngan Kambavak
Kambabak bilen işleyeyim ben rayonda bir iş yangına kişiyim. Şunu bilsin. Ben de reyinde kambabak bilen işlevşe. Buzavlarını Allah'a şükür noşer deyip eytesim kilmeyi. Eşki tölerde şunun hatlı yok. Hayırlı günler. Sanırsız vakit kilavağında bugün günde 4412 sağla süt kakilganda bugün süt 138 tonna. Bu bir sıyırga bilganda 31'de 3 litrga to'g'ri keladi. Karmalarga kelganda bizning bir deklaratsiyon bilan o'xshatiladi. Razdoy gruppalarında sıyırlar sovuq kunini qarab pişiriladi. Süt bo'yicha pişirildi. 60 kun qala suxastoyga zapuskida suxastoy aydınga ko'chadi. Ularning o'shovi ikkinchi turli. Andan so'ng bir oy qala tranzitga ko'chiriladi. Tranzitda o'sholar ikkinchi turli o'shov bilan o'sholar. Shu tranzitda sıyırlar buzovlatib nelar birinchi ravaytdir sıyırına 50 litr suv üzerine premixini qo'shib shu suvni birinchi ravaytib shertib 50 litrni qo'yirqa deymiz endi shunda sovlarga radilniy sovlarga mingiramiz. Anda minga shu sıyırlarni radilniy vrachi qo'yirqa vrachi protokol ne bilan lishiniyalar beriladi. O'sholarga kelganda o'sholarning analizlari har bir bozning analizi olinib tekshirilib, shu analizga qarab ratsion tuziladi. Kundalik kun sayin suxoy veshestvoga tekshirilib turadi. 47-48% orasida suxoy veshestvoni kelib turamiz. Ana shulay o'tnaga bir pensilvanskiy setosha o'sholarni tekshiramiz. Shu pensilvanskiy setosha qarab o'shoning farmasentrda neyini turavının vaqtini orttiramiz. 55 minutda 54 minutda Pensilvanskiy setidan chiqishda shunga qarab edi. Shulay o'sha karmalar bo'yicha endi 0dan 3 oylikqa qadar kombikorma o'xshatilamiz ularga 5 kundan уже kombikorma berila boshlaydi. 3 oydan 6 oyga qadar hansı monokorum deymiz endi kombikormaga pishan qo'shib ayirib o'xshatamiz. 6 oydan so'ng yuqorilarga, tonalarga yashtirlik o'shovi kiritamiz. O'gizlarga atkorma o'shovi bilan o'xshatiladi. Ama sonra bu yangi ferma, tonalar fermasi endi bunda bizning qoplatuv, bu tonalar, ularning tona nitel o'shovi bilan o'xshatiladi. Bunda bir oylik oy sayin o'shovdan tonalar 1.20 xolka bilan 3.70 kilogram vес bilan 1 yaşları to'lganlar qoplatuga minadi. Ularni shunda assimilyator bo'lovi o'zi qoplatib, shularni o'ziga tekshirib, o'zi dinarida o'zimizning shular bilan tekshirib, ayrim klitka yopib qo'yalar. Bu tonalarni qoplatuvlari ayrim bara. Qoplatirga joyli bo'lsin, qo'llarga, mishinsilarga 2 oylikda tekshirganda o'ziga to'g'ri joyli bo'lsinga vositalar ayrim qoplatuvlar beriladi. Hocalarımızın yıldan yıl üstte hanları barığı, yana zamançı alikalar türgetlere. 2025 yıl hocalarımız tarihinde istiksiz dur, dönüş yılı bulur deyip kirip kalabildikler. Barlığı 1006 boş savun sıyırlar için 2 megaferma, 72 orunlu karusül tibindağı süt savu blogu. Bu müstekinde olup barılar, 1 sentyabrda kadar topşarıda deyip şandırıp kovalabız.
Барлығы 500 башқа шотланылған 2 бозау фирмасын түзіп тапшыру эшләре бара. Шулай ук Вахит, Лилвиш, Паршо фирмаларында заман таләпләренә туры килерлек итеп санпропускник төзүшләре алып барыла. Вахиттәге инде санпропускник тапшырылды, ансы эшли. Менә Лилвиш, Паршо фирмаларында төзүш хәзергә бара. Ансын инде көз айларына хәлле тапшырыбыз дип ышанып калабыз. Шулай ук Вахит авылы сөт сау комплексында 80 тоннага шотланылган үлчәү кую планлаштырылды һәм бу көндә кызу типларда алып барыла бу эшебез. Вахит һәм Тырыш фирмаларында 600 башлык яшьтәлек фирмаларына капиталь ремонт ясау эшләренә договор төзү барыла. Шулай ук көзгө яңгырлар, көзгө караңгы көннәргә хәтле бу эшләрне эшләп тапшырабыз дигән фикердә калабыз. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.